Kaizer Chiefs mawubheka ukuthi-ke in all competitions game number 184 osukwini-ke namhlanje lisesingini sesenta lizosuka lihlale lisuswe lapha-ke Kaizer Chiefs ayibhola layo-ke lapha-ke iSoweto Derby. Amehlo athe njo lapha-ke esingini sesenta lizosuka-ke lihlale uzobona ayizodlala i-TV uzodlala umtshini wesathelayithi atsho vele siyabeza liyasuka liyahlala lisuswa iqembu lasekhaya iKaizer Chiefs okuyona lapha-ke saqhubeke amadabi amaningi mangabe-ke idlala ekhaya iyona-ke lapha-ke iKaizer Chiefs alapha lapha-ke emuva lilebo phika lapha-ke Fetizen Monisa into zojalapino sosa into zo-creamy cheese bathi nje nambithukana-ke uye lapha-ke uChislet Maxison William Shongwe baba Mthethwa azokuthula lapha-ke umdlalo azo-ke lapha-ke ilimi eyihlukahlukene iwo-ke lapha-ke umdlalo weSoweto Derby thumela phambili Bruce Vuma ongena lapha-ke endaweni yakhe yena-ke lapha-ke uBrendan Peterson esivile-ke ngempela ukuthi akaphathekile-ke kahle yena-ke uBrendan Peterson simfisela lapha-ke ukululama-ke okuhle uBrendan Peterson ongaphathekile kahle-ke neze akupheke nje ngeshelela kakoShunukani naye-ke lapha-ke Ria Vaya Tshepang Murimi osethe wasala phansi sibekwa nje Tshepang Murimi Abdeslam Waju yena-ke lapha-ke July Kaiju ubheke lapha-ke ukuthi-ke nakanjani azobona ukuthi-ke iSoweto Derby into-ke ezothi-ke ibe njani sibheke lapha-ke ibhola lawo-ke Orlando Pirates sibilibili Mike Mosha Sokota right marayifetsa phumela ngaphandle ibhola lakhe rilebuhile Mufukeng sibekwa nje Orlando Pirates ifuna ukuyisondela iKaizer Chiefs and they short emithathu lapha-ke Mufukeng kodwa-ke laphelela lapha-ke kuye yena-ke u-Inacio Miguel ayifikela Mbuso khona kick Orlando Pirates uzobuka azofuna ukuyijikjela lapha-ke phakathi ebhokisini abawu lapha-ke Orlando Pirates phakamisa Mufukeng sebenza lapha-ke emuva yena-ke iCosi Flavio da Silva Kaizer Chiefs ngemukele kule season they are yet to consider nayo lapha-ke ikhona kick uyalisusa lebo Hang Mabue izophela luke lapha-ke uDion Hoto yena-ke upelepele babela basendiya ezoqala phansi lapha-ke uMike Mosha bathi Mosha Sokubhadala uye lapha-ke sibilibili yimaphethe liphela lomsize livela kuhle thinjelo bomgijimo khala luthe njengemamba awumathuza nto bezimakela-ke the ayisamba nesona simomkoti sike sonele kanti siyazulali ayisiphakathi lento lambona-ke qala phansi lapha-ke uSipho Chaina athi ungena ngapha zinsimbi uphuma ngapha amaketango uzothatha-ke isikhathi sakhe Sipho Chaina akekho-ke ofuna ukuya thumela lapha-ke phambili ufuna-ke umphuthuma aphuthuma phika lapha-ke ibhola le-Orlando Pirates nani ibhola phakathi ebhokisini kodwa-ke liyadliwa ibhola lakhe apholisa uyalwela leliya bhola right omarayifetsa Mufukeng udla lapha-ke uChislet yefana yena-ke Mufukeng engapha-ke nokudla Mosha Sokubhadala ufuna ngapha-ke Ria Vaya Tshepang Murimi qala phansi lapha-ke uTalente Mbatha athi amathalente awefane emuva-ke lapha-ke uSiyema labona-ke Ria Vaya Tshepang Murimi Ria Vaya iyajikajika iRia Vaya Mosha Sokubhadala sebenza lapha-ke emuva the speak manometer umshini we-BP Aiden McCarthy uyavimba Aiden McCarthy thola lapha-ke khona kick iqembu le-Orlando Pirates shobela lapha-ke Bruce Vuma ufika-ke sefika ngayo lapha-ke iSoweto Derby yena-ke uBruce Vuma khona kick yesibili i-Orlando Pirates uye lapha-ke Dion Hoto ongomunye wabadlali asebedlala-ke amaSoweto Derby amaningi abakhona la enkundleni izophaniswa lapha-ke uDion Hoto
phakamisa pelepele ababele basendiwe idlala phansi Rea Vaya Tshepanga Rea Vaya Muremi bayabuka nje umeyedwa uthatha ithombe uthatha selfie eyedwa uMuremi akekho yakuye ideflecte kuSilva iyadlala TV imali noma ibhokisi awuthokhethi ibhokisi kuvele kuphuma uMuremi enza nje yahle mnyama emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo 1 Orlando Pirates eyiqanda kwiKaizer Chiefs 1 Orlando Pirates eyiqanda kwiKaizer Chiefs oyela phakathi uTshepanga Muremi iyona ke iRea Vaya ngela phakathi Cedric Kaze akuyena lapha kumqeqeshi weKaizer Chiefs uyajika nje usabhekile ukuthi ke kuzothi ke kwenzekeni nangu mfoka Sotobe engena nangu mfoka Sibiya engena uzohlala nami la izokutshela ukuthi ke mfoka Sotobe uphethe lapha ke camera kanokusho uzoloyishilo nje ethi wemalume shutha nabo makhelwa phakamisile unqobelele ibhola kodwa ke liyafitshwa ke le bhola iyo lapha ke Orlando Pirates lapha lapha ke lo bahamba buwe athi nje vula indlela ngeza ke Sporong yangena emuva ke lapha ke Bruce Vuma phakamisa uVuma uyofuna lapha ke Silva kodwa ke bazoliyeka nje liphelele kuSipho Chaina aliyeka nje liphelele ke kuSipho Chaina ngapha ke inkundla ibhodlela Nkosinathi Sibisi umabheka lapha ke mukeli igoli leOrlando Pirates ngabe ke lishintsha kanjani izinto lapha ke etafuleni lapha ke Betway Premiership mawubheka lapha ke Orlando Pirates iba ke na 41 points mangabe ke izinto zime kanje Orlando Pirates iba ke na 41 points mangabe izinto zime kanje ilandelwa ke Mamelodi Sundowns kube ke isikhukhune esizodlala nawo ke Mamelodi Sundowns kusasa sona ke isikhukhune alapha sikaphethe uThabiso Munyane athi sencane lengane ubale bekadlala ibhola encane kangaka anzi Candy Shopper kosingiphile Ngcobo sifika lapha ke Zitha Gwinika ayisanga phakathi enkundla siyayimunya Lollipop uye lapha ke uLilepo emuva ke lapha ke Zitha Gwinika thatha isikhathi sakhe lapha ke Zitha Gwinika uyaliphakamise befuna lapha ke Lollipop shate naye Dion Hojo shate naye pelepele babela basendiya yena ke uDion Hojo amabheka lapha ke mukeli Thabiso Munyane shala lapha ke Soweto Derby number 1 for Kaizer Chiefs Libone Siema uyasusa lapha ke emuva yena ke uLibone Siema uthwake umdlalo omuhle uqhubeka sibheka lapha kamathalenta wefani ifaka lapha ke phakathi nenkundla apolisa 10-1 biza amaphoyisa right over ifetha muvukeka yafitha ibhola lakhe Muremi emuva ke lapha ke Dion Hojo Makhehle Makaula Estina ska Mashalela into futhi free ingasebenzi Khehle samtana mikhehle Sibilibili sebenza lapha emuva the speak manometer umshini weBP check uyamsiyala speak manometer yena ke Aiden McCarthy umshini weBP Simba lapha ke Mosha Sobhadala yena ke uMike Mamosha khona kick futhi yeqembu leOrlando Pirates Isakutshela ngoThabiso Munyane Soweto Derby number 5 ngekathi dlala ke Orlando Pirates udlala ke amadabi amane walahlekelwa ke amabili wanqoba amabili uzodlala lapha ke Soweto Derby number 5 osukule ke namhlanje kathi ke eyoqala
kuyela phake iKaizer Chiefs. Sepa Muremi umela pha futhi endaweni yesigameko. Sibhekela phake ibhola leOrlando Pirates. Phakamisa Dion Hoto. Nani Thula. Now kukhonjiswa kwasekhaya. Inacio Miguel. Isho mkhonjwa kwasekhaya. Uzobuya futhi Dion Hoto. Uzobuya futhi Pelepele babela basedia. Uzobuka. Bayasusa lapha ke emuva. Yena ke Inacio Miguel. Izophelelwa ke lapha ke uSipho Chaina. Ungena ngapha asinsimbi. Ophuma ngapha amaketamo. Amabhekela lapha ke iqeshi layo Orlando Pirates. Dion Hoto. Uyena mdlali ke osadlala ke amadabi amaningi. Yena ke uDion Hoto. Shobe shoshela nje. Epheka lapha kulokele lebhola. Sebenza lapha ke emuva. Yena ke uBruce Vuma kodwa ke bese offside uDion Hoto. Ebese offside uDion Hoto. Nangela phake Dion Hoto. Ebethi ke ufuna ukuyobanquma abantu lapha ke Kaizer Chiefs. In all competitions uDion Hoto ke mbukeli udlalela lapha ke amadabi awu14 kanti ke idabi number 15 le in all competitions mawubheka lapha ke kwi-league nje kuphela usadlala lapha ke 10 yamadabi. Yena ke uDion Hoto wawina ke awu5 walahlekelwa ke awu5. Yena ke uDion Hoto sale phansi Ethan Chislet sizwa ke lembukelezano leke phansi eThibule Gagasini yahamba ke yayokhulela ke ezweni laseNgilandi yathi ke kungaseSpain yafika yadlala khona ke emazingeni aphansi yaphinde yabuya futhi eNgilandi shoba ke ebuya ezala eNingizimu Afrika. Yena ke Ethan Chislet Fetis and Monisa into zojala phina sosa into zokhimichiza athi nje nambithunga nami ayichoba ke manje ngale ke nenkundla Sepa Muremi uyafika kodwa ke Zitha Kwinika sebenza lapha ke Bruce Vuma sibheka lapha ke Nqobo ebefuna lapha ke Bahangabwe lidlweni lebhola ama-talent awefani talent embatha wenze njani uyalapha ke emuva uyofuna ke Elnay Ntambi ibhodlela lapha lapha ke uSipho Chaina emuva ke lapha ke Orlando Pirates Makhehleni Makhawula isidina sikamahlalela into evula ifridge ingasebenzi ufuna lapha ke ibhodlela Elnay Ntambo uye lapha ke uNkosinathi SBC Sipho Chaina phakamisa Sipho Chaina ufuna lapha ke Dion Hoto Nqobo yahluka kodwa ke ibhola lakhe Azwin Apolis Temple wambiza amaphoyisa konakele Mtarami right ongarayifetha yakufitha ibhola lakhe yena ke Mfukeng sibheka lapha ke Bahangabwe uzoyiletha ngapha ke inkundla Monatu wayiketsetsa ule Modi sebenza lapha ke muva yena ke Sibilibili uyafimba Mike Mamosha uyena release Mike Mamosha Mosha Sopatala fimba lapha ke Monatu wayiketsetsa yena ke uPule Modi Mabwe lapha sifuna lapha ke ivikela Mbuso sibheka lapha ke Zitha Kwinika yancenga ke manje Kaizer Chiefs ilapha ke muva kuyelapha ke Kaizer Chiefs Zitha Kwinika ufuna lapha ke lilepho Lollipop uzoyiphakamisa Kwinika letha ngapha ke lenkundla second ball Silva Flavio da Silva Modi Chislet Trevor Phakathi sele phansi kule Modi uthina Bebekete nje babantu abalala emsebenzini uthina Bebekete nje babantu abafuna ukusaphena wasethi nje umdlalo awuqhubeke izobena sapha ke sifika manometer sibheka lapha ke kule Modi Monatu wayiketsetsa wenze njani imile Orlando Pirates emva kwebhola imeje yonke emva kwebhola Orlando Pirates abeluza ibhola babuya bonke bayilapha ke muva sibheka lapha ke Fetis and Monisa tozochiza avimba lapha ke Fetis and Monisa ayivimba lapha ke into enjalo pinososa into yokhimichikina into yokhimichiza Fetis and Monisa
izophosa lapha ke Eden McCarthy shana lapha ke Lebohang Mabue Sitha Akwinika ingaphari ukudla Thabiso Munyane athise nqanele ngalo bona bangadlali ibhola emncane kangaka liyadliwa ibhola lakhe Munyane Captain Makaula uyisakaleke nekudla Riyavaya Phuthuma amvimba lapha komphuthuma uyayiyela umphuthuma uyalwela leli bhola Phuthuma Muremi Mufukega Apolisa Chamla lapha ke Apolisa letha lapha ke lekudla Apolisa Thethuwana right over ifetsa Mufukega Muremi offside Muremi umehluko njengamanje phakathi kweKaizer Chiefs neOrlando Pirates iOrlando Pirates mayiluza ibhola ihlehla yonke ize emuva kodwa ke iKaizer Chiefs yona mayiluza ibhola unabadlali abathatha isikhathi ukubuya beze emuva ingakho bona nje behlanganisa amaphasi kalula omfukeka lapha ke engxenyeni enkulu yeqembu leKaizer Chiefs izosuswa lapha ke iKaizer Chiefs lapha ke emuva Inacio Miguel ufuna lapha ke Lebohang Mabue lapha susa lapha ke Spike Manometer Eden McCarthy afuna lapha ke Pule Modi uyavimba asibilibili izophosa lapha ke Eden McCarthy Spike Manometer emhlabeni ke Mugeli ethi ke ayibe 183 eyedlule edlalwe lamaqembu in all competitions Kaizer Chiefs inqobe lapha ke 74 games kanti ke Orlando Pirates inqobe lapha ke 49 games badlala ke ama draw awu 54 lamaqembu ke omabili mopheka lapha ke kusukela ke iPSL era yaqala unyaka 1996-1997 season umdlalo ke lo ka 59 kanti ke iKaizer Chiefs inama win awu 18 Orlando Pirates inama win ke awu 16 kanti ke badlala ama draw awu 24 sibheke lapha ke amagoli shoba ke lamaqembu ke omabili ekora ke ngempela mangabe ke ehlangene Lebohang Mabue shitsha mna umdlalo ufuna ngapha ke nenkundla Sitha Akwinika Thabiso Munyane Kwinika futhi phakamisa Inacio Miguel lidla nje kalula lapha ke emuva yena ke uSmisi izobekwa phansi kuthiwa ke udlale kabi Mufukega yakhala lapha ke Mfukega uthi ke bekuyi shoulder to shoulder leya uthi no Pepe mina ke ngibeka ifoul Sitha Akwinika sibheka lapha ke ibhola leKaizer Chiefs afuna ngapha ke nenkundla Thabiso Munyane athi senqanele ngano bona bangadlali ibhola emncane kangaka uyofuna lapha ke Sitha Akwinika iyancenga ke manje iKaizer Chiefs ingapha ke nenkundla Inacio Miguel awufuna indlela ngeza ngeSporong yangena nathi Candy Shop sitolo samaswiti Nkosi Ngiphile Ngcobo ebethu yaliswitcha leli bhola emuva ke lapha ke Bruce Avuma isikhathi sakhe Bruce Vuma ufuna lapha ke leya forward pass ebepheleka lapha ke irun kaPule Modi uyafika Pule Modi sebenza lapha ke sibilibili uthiwa ke udonsile Pule Modi izobekwa phansi kube ibhola layo iOrlando Pirates usikube manje ke mbukeli nange uMike Mamosha okuyena mdlali ke ngempela osasebenze ngempela lapha ke muva kuye lapha ke Orlando Pirates ibhola kaMfukega yemadoda again ifikela mbuso lingasadle nkobeza muntu Phuthuma liyasebenza lapha ke ifikela mbuso emuva izobe seqala phansi uye lapha ke Pule Modi munathiwa iketsetsa nange lapha ke uChisleta amvimba lapha ke uChisleta uthi no Pepe nje bobo emsebenzini umdlalo omuhle ke awuqhubeke uthi no Pepe umdlalo omuhle awuqhubeke akhala ke beKaizer Chiefs athi ke no Pepe wena Pepe uyisima kanjani ke makuje uthi no Pepe umdlalo omuhle awuqhubeke akwenzeka ngalutho ke lapha
kupekesha keshele na ushindwe gani Mike Mamosha kile la pabege o Ethan Chislet kile la pabege Ethan Chislet asetuno pempege umdlalo muhle awuqhubeke izoposa iqembu le-Orlando Pirates sibheke lapha-ke libone Siema amfimba lapha-ke uSiema oye lapha-ke u-Ethan Chislet thatha isikhathi sakhe lapha-ke sibilibili oyazi ukuthi-ke bahamba phambili aba lapha-ke Orlando Pirates uthi-ke akujahwe indawo akutatazelwa lilepo loliphopa lisa lapha-ke muva kuzitha kwinika iziqala phansi lapha-ke uThabiso Munyane athi senqalele ngane ubani bengadlala ibhola emncane kangaka ifaka lapha-ke phakathi enkundla ebeyofuna lapha-ke uSilva kodwa-ke hayi khona liyahamba nje leliya bhola liyophumela-ke ngaphandle liyahamba leliya bhola liyophumela ngaphandle uzoba i-goal kicker yeqembu le-Orlando Pirates Tshepa Muremi Riyavaya ambukile nje uyedwa ukhipha ifoni yakhe uthatha iselfie ufonele ekhaya uthi ngiyakora ke manje la deflector lapha-ke kuSilva waselibeka-ke enethini Tshepa Muremi iyona-ke iRiyavaya sifika lapha-ke Mbuthuma amfimba lapha-ke Yanela Mbuthuma umsizikalo mpempe-ke uThando Nzanzeka ukhuza lapha-ke uBall Boy uthi-ke Ball Boy liyeka ibhola uzoyixoshela usibilibili ukhumbule-ke ukuthi-ke umdlalo wasekhaya we-Kaizer Chiefs lo ngakho-ke uBall Boy ufuna ukuliphosela usibilibili ibhola ukuze-ke aliphose ngokushesha uBall Boy uthi-ke Thando Nzanzeka usibilibili-ke umosha isikhathi uthatha isikhathi sakhe ngifuna ukumphosela ibhola azosheshe-ke aliphose uyala-ke uThando Nzanzeka uthi ibhola li-right laphansi uzoyixoshela yena usibilibili uyithathela isikhathi sakhe nje usibilibili ukuze-ke aliphose-ke leliya bhola ingaphakele enkundla kwelapha-ke Aiden McCarthy Pule Modi uyofuna lapha-ke uSilva athi Silva-ke manje ekuye lapha-ke uFlavio da Silva liyafinjwa ibhola lakhe Silva madoda kuthiwa-ke ele-Orlando Pirates uSilva-ke uyakhala uthi-ke leliya bhola leliya ligcine-ke kwabe-Orlando Pirates kodwa-ke uNompempe ulinikeza-ke abe-Orlando Pirates ingakuzwa-ke bekhala abawu lapha-ke eKaizer Chiefs izosuka lapha-ke emuva uye lapha-ke uTalente Mbatha ufuna lapha-ke Ozwin Apholisa emuva kuSiema uyefuna lapha-ke uKosinathi Sibisi lapha suka lapha-ke uSipho Chain emuva uye lapha-ke Orlando Pirates athi Bhodlela Sibisi afuna lapha-ke Mike Mamosha ichumana-ke manje lakhe-ke sibilibili uyafika kuleliya bhola yena-ke usibilibili uzodlala ngapha-ke lenkundla 10-1 biza amaphoyisa kona-ke Mtsharame sifika lapha-ke amathalenta wefane Mbatha liyadliwa ibhola lakhe Trevor umphakathi Chislet zama ukushaya uMbatha kodwa-ke livinjiwe leliya bhola sifika lapha-ke ibhola le-Orlando Pirates Mufukeka Mbatha uyavula uyavala emuva kuMakhawula right omarayifeza lapha suka lapha-ke uSibisi iyamncema nje iyona-ke Orlando Pirates uyahlehla Dion Hocho uyalapha-ke emuva phakamisa lapha-ke Siema uyofuna lapha-ke pelepele babela basendiya Dion Hocho kodwa-ke liyahamba-ke leliya bhola liyophumela-ke ngaphandle emuva lapha-ke eKaizer Chiefs aThabiso Munyane uyofuna lapha-ke lebuhangabwe sifika lapha-ke vula indlela ngeza ngesiporo ngiyangena funa lapha-ke sifika momanomita yena-ke Aiden McCarthy umuntu athi wayiketsetsa sebenza lapha-ke sibilibili
sebenza sibili iloqala lezokudlalo uyazenzela nje sibili uyeke ngempela owenza ke izinto zenzeke kuyelapha ke Orlando Pirates yilo ivimbe njalo iKaizer Chiefs yela ke uMike Mamosha athi nje Mosha sophatana bekelela phakele kule modi sokenzeke ukuthi ke ukule modi uzolishintsha yini side nolilepo shoba ke bayizama ngapha modi ufanele sibili kanti ke ngale nekudla Inacio Miguel uyaje ngedolo Inacio Miguel Oshalsekabi Oswin Apolisa Uchwage albeke phansi uzoba ke free kick Inacio Miguel ebengekho ngenkathi ke iKaizer Chiefs idlala ke neStellenbosch kodwa ke badonse lapha ke pase kaMako afaka lapha ke Inacio Miguel asebe shifta Aiden McCarthy amusa lapha ke ku left back position la bekhala khona ke upase kaMako Brandon Peterson naye ke bengekho abuyise lapha ke Bruce Boma phakamisa John Hoto phakathi boxini sebenza lapha kumva yena ke Bruce Boma usafuna ke ama options athatha isikhathi ke ukuphuma aba lapha ke iKaizer Chiefs ayizoqala phakathi lapha ke iKaizer Chiefs athabiso Munyane ayifeza mnana lapha ke nekudla ufuna lapha ke lilepo amulilepo ke manje bamshiya phansi uthi ke noPepe aliphoswe i-throw in i-Orlando Pirates Ochino Pepe i-throw in i-Orlando Pirates usiyela lapha ke Etienne Hocho Mopegala lapha ke Mbukeli pase kaMako Dylan Solomonsa Ashley Jopri lapha ke Brandon Peterson yibo ke abadlala baphumile namhlanje waqala lapha ke Bruce Boma Inacio Miguel Pule Modi lapha ke uThabiso Munyane ibona abadlali ke abaqalile sokele Pascal Okusho isobe amaphakele kudla Chelsea izamaphwesa kona ke lemtjanami apolisa phakathi eboxini sebenza Bruce Boma uzofuna lapha ke Pule Modi muna twa iketsetsa ebofukela lapha ke Aiden McCarthy alapha lapha ke uNcobo ibona leKaizer Chiefs athi Kenny Shopper kosingiphile Ncobo uyasusa lapha ke McCarthy kodwa ke uzophelela nje kuJohn Hoto abakahlanganisi ke amaphasa ayishumi abawulapha ke iKaizer Chiefs amabhola ke abalahleka nje kalula abawulapha ke iKaizer Chiefs Orlando Pirates iyagcina ke ukudlala lapha ke neKaizer Stars akuyiqembu ke ngaphelela abakhipha kuye lapha ke iNedbank Cup bakhipha lapha ke Diano van Rooyen bakhipha lapha ke Andre Dion Masindi Nemtajela lapha ke uMpho Chabatsane bafake lapha ke uSiyema sibili apolisa lapha ke uMphutshuma omabili amaqembu azenzile ke lapha ke inguquko ezithi ke asibezine emidlalweni yabo ke eyedlule izoqala phasi lapha ke libona iSiyema lambona ke phakamisa lapha ke libone ayisa lapha ke phambili ufake John Hoto izohamba nje phumela ngaphandle uthwake ibhola lawo ke Orlando Pirates ukushesha Riavaya Muremi amvimba lapha ke Riavaya Ethan Chisnet chamna lapha ke uChisnet ikipamna lapha ke pasa yofuna ke uSilva afika na uSilva lambona ke uyasebenza lapha ke libone Siyema iphoswa Orlando Pirates amathalente awefani liyafinjwa ibhola lakhe Thelede Mbatha uyamsusa ke lapha ke Nkosinathi Sibisi ibhodlela lapha lapha ke uCandy Shop ufuna ngapha ke Munathi Wayiketsetsa siphela lapha ke Pule Modi Lehanga Magwe Miguel Sitha Akwinika ngapha ke uCandy Shop Ncobo
muna joy ketesa ati parage mashibwe na rapage Fetizen Monisa oyana page Ethan Chisleta oya Fimpage sibilibili Fimba Jagalula sibilibili agafune lucho kana mshaje ngale sibilibili utige kuse office lab kila matota akufune mtokozo dlalela la usiyala page Aiden McCarthy yala page Aiden McCarthy Mabwe McCarthy cross pakate boxini lishagadula sipo chaina ichubaraga majala kege makete makaula assistira kama talela ungabai break atete ya interpret chika sebenze makaula ni alata chagadula nile bola yeraga makete makaula aizo kalpaswa page Kaizer Chiefs tabiso munyane uyahamba ke munyane bamtonza munyane uzo shole page teno no pepe also shole page teno no pepe uyaphanwa lebuhile ufukenga otishira pepe wosape otishira pepe wosape yero kate etolage umfukenga emehamba munyane uyatonza lapage mufukenga otibuyana Ethan Chislett oyana page lia bola yera Fetizen Monisa Pakamisa Chislett pakate boxini na dituba ikona Fimba page Ethan Chislett spigala page Tepang Murimi izo poso yala page Kaizer Chiefs atwasa makulu kshesha inga page nkundla sitakunika pakate boxini afuna makanda utiasa manilepo licholage pule mmoji gorage uyafika usiema azolsusa kelele pola ama una page Orlando Pirates siema ifuna page sibilibili lishiwe prana kesibilibili Osoba free kick ya Kaizer Chiefs Shanso Gabi le bahang Mabwe Oyatoli sala page sibilibili Mcharoge bugere mchambage spigela page Isimose Zulu okhisake kwalo ilanga ukuthi mhlambe ke uzophakama isombe esesibili phakamisa unqobo phakathi boxini nalithuba ebeno shiji uSipho Chaina esebeno shiji uSipho Chaina abakhulanga bethunywa beKaizer Chiefs abazi ukuthi ke ushiji wenziwane abiyeka lapha ke uSipho Chaina asebesusa beOrlando Pirates ingapha kudla ke manje vela phake Orlando Pirates Tepang Murimi alphakamisa bafuna lapha ke apolisa uyana loliswa leli bola lebahanga Mabwe izoqala phakathi lapha ke Kaizer Chiefs lilepo esikakamboni ke namhlanje yena ke ulilepo akubheka nje ke shelo ngako shulukane esebeno shintsho zete wafika Dion Hoto wasusa kelele bola yena ke uDion Hoto ingaphakele kudla Flavio da Silva lishiwe ibhola lakhe izoqala phakathi lapha ke Orlando Pirates Elneytambo Smith amatalenta wefane talente Mbatha shalala lapha ke Makhehlela Makaula asistira sikaMahlalela ingaphale kudla ke majogela lapha ke uDion Hoto sicela lapha ke ibhola leOrlando Pirates izusa kamnandi ufuna lapha ke Riavaya Tepang Murimi Riavaya Indo Tambodi Riavaya Murimi ushoteje ngazomnika lona
ushoteje ngazomnika lona sebenzela phake emuva yena ke ukule modi eyithola ikhona kick Orlando Pirates eyithola ikhona kick Orlando Pirates uyalapha ke Oswin Apolisa uyalapha ke Oswin Apolisa oyeke ozophakamisa leli bhola yena ke Apolisa Makelten Makaula bena lapha ke ukule modi uyabaphuza lapha ke uNompempe athi siyeke uNompempe lempi yaqala ke lasasigijima khona eqeshini lamaZulu nakuye lapha ke Golden Arrows ayiqala namhlanje lempi usobuka badlala elifishane Apolisa uyavimba lapha ke Modi uyavimba apule Modi emuva lapha ke Sipochain oyithathela nje isikhathi sakhe Sipochain libone Siema akubheka lapha kumukeli amapass afuna lapha ke Orlando Pirates pass accuracy nawo ke iyayifuna Orlando Pirates kodwa ke mhlawumbe uyabona ukuthi ke amapass awakakhuphukeka ngale ndlela yengasho ngathi ke isimo sezulu ukushisa ke ngempela kona ke siyabona ukuthi ke amafu aya ngokuya ke ayasondela isonke sesibili sizothi ke siphakamise ke umdladla sizophakamisa ke umgqiqo kulamaqembu omabili izoqala phasi lapha ke lenkundla mona Joy Ketsetsa amfimba lapha ke mona Joy Ketsetsa usoba i-free kick yeqembu leKaizer Chiefs uyakhuza lapha ke uNompempe uye lapha ke uTalent Mbatha isidlala ngokukhulu ukushesha iKaizer Chiefs McCarthy ufuna lapha ke Chisleta sibheka lapha ke Fetizan Monisa into zotshala Pino Chisa sibheka lapha ke Fetizan Monisa uyavimba lapha ke muva libone Siema uyavimba libone Siema izopose Aiden McCarthy Enzo Sambata Sita Akunika uyangapha ke lenkundla ufuna lapha ke Thabiso Munyane Mabue uyalisa lapha ke Makelten Makaula uyena uLoniswa lebo hamba Mabue akhala ke lapha ke Balandeli beKaizer Chiefs bathi ke wena uPempe athi je wena uPempe uhamba kanjani ke makhamba kanje lebo hamba Mabue ephekela lapha ke Makelten Makaula wabuya naLoniswa ke leli bhola uNompempe akubele Orlando Pirates uNompempe akubele Orlando Pirates uyakhala ke lebahamba Mabue uthangwazi ke okuje Mabue angwazi okuje ushiyane ke omama ukondla wabuya naLoniswa Mabue uNompempe ke akubele Orlando Pirates khiphela ngaphandle Zitha Akunika asekhiphela ngaphandle Zitha Akunika ufike lapha ke amafu avala ke phezulu sizoke sibone lapha ke umgqiqo ke uphakama Phuthuma esusa lapha ke uNqobo ifuna ke Flavio da Silva sibeka lapha ke sibilibili Mike Mosha Sopatala amvimba Apolisa Apolisa athimisa amaphoyisa konakele mntanami akubheke nje Orlando Pirates ithola elesibili uyayifaka
uyayivake ngoku uba injani phethwe Premiership nathi ibhola lakhe komani mamosha athi mosha sobhadala Ian McCarthy uye kobesele athola uApholisa yadlala TV emnyama ngebala emhlophe ngenhliziyo esigaba gebloke Brookshaw usipela ubhekisa phezulu athi fasa phakani yafasa ndoda emnyama wona wayi-Afrika wene kanye ziphila abanye basayibheka phezulu esibhakaphakeni ukhona ucoach Hugo Brosa uhamba noHelman Mkhelele bazoqalaza-ke ngempela ukuthi-ke bazothi-ke bathathe bani ozoya lapha-ke eqeshini lesizwe shoba kuza lapha-ke i-FIFA breaker 2 Orlando Pirates iqanda kwi-Kaizer Chiefs kubi kwi-Kaizer Chiefs akuhambi kahle-ke nezeneze ezoqala phasi lapha-ke uZitha Kwinika ayisangapha-ke lekudla funa lapha-ke Thabiso Monyele ingapha-ke lekudla kuyilapha-ke uNgcobo ayifasa kamnandi siyayimunya Lollipop phakathi ebhokisini ibhola likaSilva amvimba uSilva usala phakathi uSilva uThino Pepe Otino Pepe kahle nje babona emsebenzini Otino Pepe akho penalty next ayiphola leBhola Pirates-ke manje Apholisa futhi Thethu Pulwana biza amaphoyisa Thethu Pulwana uyavula uyavala Mufukenga right over ayifetha Makhawula sebenza Bruce Vuma uyasebenza Bruce Vuma ukhayizandla Bruce Vuma akuphekethekeshelela ngakoshulekane Dion Hoto uyeke obephelele noFlavio da Silva akafikanga ibholeni Hoto uthola ibhola kuqala uSilva akafikanga sidala ibholeni Hoto bekumele kube penalty ke leya umthintile yebo Hoto emva uthi-ke uSilva elithole kuqala ibhola bekumele ke ayikhombe emlotheni yona uPepe ozoliphakamisa lapha-ke Ian McCarthy liya lapha-ke phambili sebenza uSpisi Siema liyafitshwa ibhola lakhe alisusa lapha-ke emuva abawu lapha-ke Orlando Pirates nange lapha-ke Dion Hoto Mabwe sibheka lapha-ke Fethizen Moniza funa lapha-ke Candy Shopper alihle ibhola lakhe uNgcobo aphuthuma Mbuthuma iyahamba iRiyavaya Muremi Riyavaya ethi yadla iRiyavaya othi yadla athepha Muremi uLilepo angazi ukuthi njengoba-ke engakabonakali nje akafuni na ukushintsha isayidi ashintshele lapha-ke nophule Modi njengoba-ke engakabonakali nje uLilepo mawubheka lapha-ke iy'nhlangothi ze-Orlando Pirates ziloyikhuphuke njalo ziloyiphile njalo eze-Kaizer Chiefs zona usathulekile-ke ngempela ingakho-ke ngiyibuza ukuthi abafuni na ukushintshela lapha-ke yena-ke uModi benaye lapha-ke uLilepo Ethan Chislet Fethizen Moniza into zokrimichisa uyidlulise kamnandi wayesangale-ke nenkundla sala phansi Flavio da Silva Flavio da Silva akuphekethekeshelela ngakoshulwenkani kancane free kick ye-Kaizer Chiefs akhuphula-ke wonke umdlali azofuna-ke ukuyoheda abayo lapha-ke i-Kaizer Chiefs phakamisa lebo Hamabwe sebenza Asipho Chaina vimba kalula Asipho Chaina emuva-ke lapha-ke Thelente Mbatha i-goal attempt yokuqala le-Kaizer Chiefs
i-goal attempt yokuqala in 44 minutes yeqembu le-Kaizer Chiefs. Ngiyafisa-ke ukubona ukuthi zikhona na inguquko abazozenza immediately nge-half time noma asazobuya-ke benje abadlali eqeshini lapha-ke i-Kaizer Chiefs. Makhehleni Makhawula, Sithina sikaMahlalela, funa lapha-ke Oswin Apholisa, sibheke lapha-ke 10-1 biza amaphoyisa kona-ke Mtyanami, uyefuna lapha-ke Sibisi, eliney'ntambi ibhodlela, pelepele babele basendiya, Dion Hojo, phakamisa uDion Hojo, uyefuna uMbutshuma, sisebenza lapha-ke muva uvuma, Modi, umuntu ayiketsetsa, afuna lapha-ke ivikela Mbuso, sibheke lapha-ke Mngcobo, uyelukana lele bhola, yena-ke uKenny Shopper, thumela ngaphandle-ke ibhola le-Kaizer Chiefs. Mufukeng, Makhawula, yafikisa-ke manje Sithina sikaMahlalela, uJoe Madoda, siyaku half time-ke manje, ake senze izinto zenzeke, emuva-ke lapha-ke Sipho Chaina, ebeyofuna lapha-ke Dion Hojo, kodwa-ke balivimba-ke emuva, abawu lapha-ke i-Kaizer Chiefs. Balandeli be-Orlando Pirates athi-ke bahambela kahle-ke mangabe kumi kanje. Uyayiva-ke kuba injani iphethwe i-Premiership, akuhambi kahle-ke ngempela kulapha-ke Amakhosi. Mabuye ufuna lapha-ke uNgcobo, sibheke lapha-ke uNgcobo, Munyani, Pule Modi, Murato Eketsetsa, Fethizen Monisa, Toso Krimichisa, Toso Jalapino Sosa, Levinjo Segalula ibhola lakhe, yena-ke uChisleta, Phuthuma, ehlusa kamnandi, Phuthuma futhi, ayithumela-ke manje lakhe-ke Muremi, Riyavaya, phakathi ebhokisini, ebeyofuna uPhuthuma, nabo benza iphutha, Apholisa, liyamhlula Apholisa, sesikhangile i-speedometer, usukhangile umshini we-BP, nathi ibhola le-Orlando Pirates, usukhangile umshini we-BP, uthi uyadla Apholisa, kodwa-ke namhlulele le bhola, yena-ke u-Apholisa. Unompempe uyishaka kodwa impempe yakhe, uyishaka bili impempe yakhe, siya lapha-ke mngeni ekhefini, Orlando Pirates, uye lapha-ke uThemba Muremi Riyavaya, naye lapha-ke Oswin Apholisa, ayibo-ke abathe bathatha ibhola, balifaka enethini, amahlandla amabili, ngaleyo ndlela-ke Orlando Pirates ihamba phambili, amagoli amabili, eqadeni, yona-ke lapha-ke Orlando Pirates, suke sihlale-ke ikhefu mbukeli, iyo lapha-ke iphethwe i-Premiership, awugazi namtshela ugazi lakho atshela abangazi ithi ingwazi zijabulisa igazi, lisegazini forever, mangabe-ke izinto zibe kanje. Angazi-ke Makhawula noChain babangane, angazi-ke Makhawula noChain babangane, kodwa-ke umdlalo webhola-ke unje, umdlalo webhola, sikhamba lapha-ke mbukela ikhefu, it is 2 Orlando Pirates, ayiqanda kwi-Kaizer Chiefs. Umdlalo-ke mbukeli uzothi ubuye ngaso lapha-ke isiwombe esesibili, shobona lapha-ke ukuthi siyabuya-ke ngempela lapha-ke
lapha ke i-half time activation lapha ke kwa-Vodacom la ongayibona khona ke ethubeni lokuthi unqobe ukuthi ke uhambe namaqembu ke omabili okanye ke elilodwa lalamaqembu ke omabili uhambe nalo ke ukuya ke phesha kwilwandle ngayo lapha ke i-pre-season umdlalo ke lapha ke ekhefini Kaizer Chiefs ineqanda kanti ke lapha ke Orlando Pirates ibinamagoli ke amabili. Kaizer Chiefs njengamanje ilungisa ke inguquko eyimbili ibona lapha ke Philippi naye lapha ke ucele yibo ke abadlali ke ababili abazothi ke bangene azomdonsa lapha ke Bule Modi badonse lapha ke Kosingphile Ngcobo afaka lapha ke table for two nawo lapha ke induna yendawo yena ke ucele asanele Philippi naye lapha ke uThabo Cele ayiwa ke amadoda ke amabili azothi ke ezongena uphuma lapha ke Candy Shop naye lapha ke uPule Modi benke ngasho ke ngathi ke ngapha ke nenkundla uPule Modi ke ebethola lapha ke amathuba ukuthi ke ayojaha usibilibili kodwa ke usibilibili wathi ke ngeke Modi wagcina ngadlulanga ngempela ke uModi kuye lapha ke usibilibili bamdonsa ke manje yena ke uModi bafaka lapha ke table for two asanele Philippi afaka lapha ke table for two naye lapha ke uThabo Cele into ke possible le so ke sibona lapha ke combination yakhe lapha ke uThabo Cele benaye lapha ke uLebohang Mabwe so ke sibone lapha ke le combination ukuthi ke izoma kanjani yasuka lehlala ke bukela lapha ke Sombe esesibili isuswa ke ngokukhulu kushesha iyo lapha ke Orlando Pirates esafuna ukuya kuyo ngqo iKaizer Chiefs esafuna ukuya ngqo iKaizer ikuyo lapha ke iKaizer Chiefs ibonisa ke sibekwa iyo ke Orlando Pirates umbuzo uthi ke njengoba ke izinto zibe kanje amaqembu ke amabili akhulume kanjani nayo lapha ke i-half time uyavimba Thabiso Munyane uyasusa Makhehle Makhawula uyavimba Inacio Miguel table for two ke manje asanele Philippi qala phansi lapha ke induna yendawo ayisangane ke nenkundla ke manje uyofuna lapha ke the Slick Mama Nomita nansi Fetizen Monisa into zothi lapha inososa oye lapha ke uChisleta Aiden McCarthy Philippi table for two phakathi boxini ezothola uThabiso Munyane ayibhola leKaizer Chiefs uyaphakamisa lishayisa esandleni ukhalela isandla lapha ke Munyane uthula Pepe Lutho lishayisa nje emzimbeni ingenile ke manje i-table for two isaphethe nje abastarter ukudla ke okungayindawo sibheka lapha ke ibhola leKaizer Chiefs uthula Pepe ke abe i-free kicker sele phansi ucele sele phansi indawo beyishiya phansi uye lapha ke Makhehle Makhawula akupheka lapha ke ngeli table for two asanele Philippi amastarter lawa ukudla okungayindawo kusenza ke i-main course kusenza lapha ke i-dessert ephethwe uye lapha ke table for two Kaizer Chiefs ifuna ke ngempela ukubuya la emdlalweni iyona ke Kaizer Chiefs phakamisa Lebohang Mabwe iyabaqeza nje bonke table for two bhekela noMureni amshiya phansi table for two uzoba ke ibhola leKaizer Chiefs yasuka lapha ke muva kuyo ke iKaizer Chiefs nduna yendawo uThabo Cele amucele ke manje jika lamadoda ifaka lapha ke phakathi nenkundla futhi indlela ngeza ngesiporo ngiyangena Lebohang Mabwe uyaphakamisa Mabwe Silva Flavio Kosi Flavor siyayimunya Lilebo siyayimunya Lishaganula Sipho Chaina uzalithumela lapha ke phambili eSipho Chaina
Mfukela ishika mnati lingaphere kudla ke manje nathi Riyavaya Muremi Riyavaya phakathi boxini sebenza ke Migwela Talent Mbatha ufreke Mfukela Mufukela uyavimba emuva Thabiso Minyane apolice Mufukela phakathi Talent Mbatha amatalent awefani Mosha Sopatala izoqala phakathi kwaphake uChisneta Sharagabi Sibilibili uzobhalwa Sibilibili Ojono Pempe ngiyazi ukuthi ke uthi abantu abamoshe uzobhatala kodwa ke usumoshe kwaze kweqa yellow card Sibilibili Ojono Pempe WhatsApp uzomgeja umdlalo olandelayo we-Orlando Pirates yena ke uSibilibili uzomgeja umdlalo olandelayo we-Orlando Pirates uma ubheka nje umdlalo ke olandelayo wayo lapha ke Orlando Pirates umdlalo ke emubheke lapha ke ngomhla ka-4 March kobe kulesithathu la bazobhekana khona ke neqembu lePolokwane City ephambili lapha ke Peter Mokaba Stadium abawu lapha ke Orlando Pirates kanti ubheka lapha ke Kaizer Chiefs yona kuzothi ke ngolesibili ngomhla ka-3 yona ke iyobhekana neRichards Bay iwo ke amagoli ke lawa igoli lakhe lapha ke uMuremi asebebuya ke futhi ngegoli ke lesibili lakhe lapha ke Oswin Apolisa iwona amagoli ke lawa amabili akukuthi ke bahamba ngawuphambili abawu lapha ke Orlando Pirates shots on target mathathu ngapha iyodwa ke ngapha kuyelapha ke iKaizer Chiefs Sipho Chaina uzoshintsha lapha ke amakhokho uzoshintsha ke namakhokho lapha ke Sibilibili yena ke uSipho Chaina uSibilibili ke mbukeli kuze kube manje uyina mdlali ke ngempela osaviphe iKaizer Chiefs akubheke nje uyena mdlali ke osalwile ke ngempela lapha ke muva kuyelapha ke Orlando Pirates ebuya nabo bezwa ke ophule modi yena ke uMosha Sopatala Mike Mamosha olandwe lapha ke iqinji layo iTS Galaxy yena ke uSibilibili asike ikhulu ikhona lapha ke phezulu shobona lapha ke Kaizer Junior Mtaung nalapha ke uBobby Mtaung akhona ke labo ke bayibonela ke ngosi akatshelwa muntu ngeke ke batshelwa muntu bayibonela nje ngosi bekhona qalile ke imvula ke manje isondeza ke amathonsi amanzi iyo ke iweather ka-Ashley Dupree amathonsi nje abanzi naye kwalithathwa libeka lapha ubeke elilandela futhi yena ke u-Ashley Dupree khumule ke bukela ukuthi iNingizimu Afrika izodlala ke imidlalo ke emibili yobungani njengoba ke ilungiselela ukuya lapha ke kuyo ke indebe yomhlaba abazobe beyidlala ke phesha kwelwandle kanti ke bazobe bewuvula ke lapha ke umdlalo wayo lapha ke World Cup abawu lapha ke bafana yibo ke bazothi ke bayivule lapha ke World Cup nezwe laseMexico azovula ke nezwe laseMexico kuyo lapha ke iFIFA World Cup ka-2026 izodlala ke emazweni amathathu Mexico, Canada nase-USA iyona ke indebe yomhlaba izophoswa lapha ke uphelaphelwa babili baseNdiya John Hocho Mphuthuma uthi hamba lapha ke Mphuthuma kuna ke noPempe uthi ke ifawula
Otigeno Pepe ifaula isoluka phansi ibhola uzobake i-free kick ye-Orlando Pirates. akubheke nje ngeshelela ngakoshilo nkani Tshepan Moremi tholoye lapha-ke uZitha Akwinika uyabhalwa ke Zitha Akwinika thola lapha-ke ikhadi eliphuzi yellow card ethola uZitha Akwinika yellow card Zitha Akwinika yellow card ethola uZitha Akwinika uzomkhetha ke naye umdlalo olandelayo okumdlalo ke bazobe udlala neRichards Bay ngolwesibili abalapha-ke iKaizer Chiefs apha kabalandeli be-Orlando Pirates okuyibona abalandeli ke ukuthi kuze kube manje ahlekela phezulu ke ngempela ahambela phezulu ajabule ke ngempela abalandeli balapha-ke i-Orlando Pirates izophakanyiswa ke lapha-ke uJion Hocho ayibholela i-Orlando Pirates Sobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka offside yaphakama ithula lakhe uSisikara Pepe lalelani gadi othikela lelana madoda isikhindi sesishawa umoya offside athalente Mbatha offside athalente Mbatha othishilo Pepe kuThifu isobela lapha ke Kaizer Chiefs afuna lapha ke kudla Thabo Cele nathi induna yendawo elitha lapha ke kudla ufuna lapha ke Zitha Akwinika iyancenga ke manje Kaizer Chiefs siphela lapha ke Thabiso Munyere ayiphakamisa uMunyere phakathi ebokisini sebenza lapha ke muva isithina sikaMahtalela ayitefule preaching asebenze Makhehleni Makhawula uyavimba Makhehleni Makhawula Thabiso Munyere Inacio Miguel uzobake i-free kick yeqembu leKaizer Chiefs nange esala phansi ethalente Mbatha nange esala phansi ethalente Mbatha uzokhulula ke mukethike ethalente Mbatha usanda kubuya shoba-ke esanda kubuya afuna amakhanda lapha-ke phakathi ebhokisini sebenza Mputhuma sipheka lapha-ke ibhola le-Chiefs sebenza lapha-ke muva Sipho Chaina vimba ibhola lakhe Ethan Chislett oyamvimba ibhola lakhe Ethan Chislett uSipho Chaina uzosala phansi ngoba-ke uyazi ukuthi i-Orlando Pirates iyashoda njengamanje ngeke-ke afuna ukulidlala manje ibhola ngeke-ke afuna ukulidlala manje ibhola unopepe ukhuluma-ke nokapteni ngaphandle nje kwesithombe sakho nange lapha-ke Chislett uye-ke obethi uyazama obethi uyazama lapha-ke Chislett kuthiwa-ke akasukume uSipho Chaina benzela lapho ukuthi-ke kuye uMbatha njengoba-ke i-Orlando Pirates ishoda nje baqala-ke badlala manje uMbatha usezongena baqala nje badlala manje uMbatha usezobuya enkundleni bese-ke bephelela futhi ezoqala phansi lapha-ke Makhehleni Makhawula falisa lapha-ke uChislett yena-ke uMakhawula shintsha abantu umdlalo ufuna-ke Riambaya sebenza imuva yena-ke uThabiso Munyane ezokwenza table for 2 ke manje asanele vele bhayi table for 2 shintsha abantu umdlalo usakaphakele kudla nakuChislett table for 2 avimba lapha-ke table for 2 Flavio da Silva uyalwela uyasusa Makhehleni Makhawula
page yana Mputuma Mputuma unamsharige Orlando Pirates sele phansi uyalikhipha ke Mputuma izokwenza ke ushintsho Orlando Pirates alungisa lapha ke Khobe ya Mulamboni ikotola suba akatini ya Mudabi alungisa yona lapha ke Khobe ya Mulamboni Masinji Nemtajela Selepansi Siyema bayabuza kabe Kaizer Chiefs bathi-ke istretcher asebenzile athabe Kaizer Chiefs kanti istretcher asebenzi na abuza lapha ke Pepe Khobe ya Mulamboni ikotola usuba sekunongoma yayona ke manje asebekhisha babangene ke enkundleni sekunabalandeli ke abathanda ukuthi kube wongoma yayona bakhisha babangene ke phakathi enkundleni Posso la pagò Chaviso Mugnere that's a table for two Hassan El Filipai table for two Lemhangabwe Mufugela Pagina Sio Miguel spera paghi per la chiesa Kunika e nella manche Kaizer Chiefs Lilepo Takamisa Kunika yofuna lapha ke table for two uyasebenza lapha ke Mosha Sopata uyafipha Mike Mamosha yena ke Mosha Sopata Shalagabi Inacio Miguel Ushincho Orlando Pirates azofaka lapha ke Masinji Nemtajela Shino ukojena Khobe ya Mulamboni Masinji Nemtajela Phumile ke lapha ke Talent Mbata afaka lapha ke Masinji Nemtajela Pagare Kunta spera pagare John Hocho Also sarà pagare Mufa Abola pagare Kaizer Chiefs Tele Anzi tunayendao Yachika tunayendao ifuna pagare Kunta spera pagare Bahangabwe Fulike na ngeza sprong yankena ala paswa pagare Chaviso Munyare spera pagare Pranga Chaviso Munyare el chumela je pampile yo pele la guira pagare Spisi Luelo Silva Shatena ige John Hoto utwage Abei Bola le Orlando Pirates utwage Abei Bola le Orlando Pirates nange mugele mfikiseni Mbata Muhammad eno 50,000 wamarande osugene ge namhlanje gora phaka mfundiswa no wesibonise enwin utwage wena mhlandele uvunule ubadlula ke bonke abalandeli osukwini namhlanje yena ke umfikiseni Mbata nani khona ka Mputuma kura ke liyadliwa nje leliya phola ingaphakele kudla Aiden McCarthy ishisana lapha kuMcCarthy ichibana ke manje ibifika lapha ke table for two sebenza lapha ke muva sibilibili Fetisen Monisa Chisleta yofuna lapha ke Njuna yendawo Thabo Cele Lebahangabwe iphela Kaizer Chiefs baletha ngapha ke kudla ke manje Zitha Kunika sibheka lapha ke Chaviso Munyane
uyofuna lapha ke bahamabwe Cele yafika lapha ke muva Etienne Hojo ule bahamabwe ke manje ishwaje kalule bola lakhe uApolisa nemtashela uyalihla uChisleta Flavio da Silva amshiya phansi uthula Pembe wenzeka kanutho umdlalo omuhle awuqhubeke Sibisi ezobela lapha kopelapela babela basentia Etienne Hojo ufuna lapha komphuthuma uyamthola na lutho liphelana kwilapha koBruce Vuma thumela ngale ke lenkundla uyofuna lapha ke table for 2 asanele Philippi Kaizer Chiefs ilungisa ke ushintsho imabe ilungisa lapha ke Ashley Dupree Ashley Dupree lapho ukuthi khona ke Orlando Pirates sihleli ke emuva ngeke ke isamvulelele sasikhala ke asifunayo yena ke Ashley Dupree ingaphakele usha right omara ifetsa akapheka lapha ke Mfokeng Phakamisa Zichakulika sibheka lapha ke Flavio da Silva ufuna ukuhlake ngejubane uphekele noSpisi sebenza noSpisi ephindelela esevuka phansi wabuyela lolizwe leli bhola yena ke uSpisi athi bodlela selivuka phansi asebenza ke ngempela yena ke uSpisi emufukela phakathi Zichakulika Fuma udlala lapha kuCele idliwe ke leli bhola lapha ke Pirates nemtashela qobe yona Mboni thethu kwandisa amaphoyisa kona ke nemntanami apolisa sabazo apolisa uthina Pembe umdlalo omuhle uqhubeke ingaphakele kudla Chisleta azomdonsa lapha ke Fetizeni Moniza into zojalapino sauce into zo creamy cheese Fetizeni Moniza shawila lapha kulilepo Cele elechofuna lapha ke lilepo uyasebenza Makhehle Makaula right omara ifetsa amvimba lapha ke Mfokenga uthina Pembe uhlale kabi uPhilippi akube ibhola leOrlando Pirates uthina Pembe akube ibhola leOrlando Pirates Ziguquko akanye ushintsho olulodwa olwenziwe lapha ke Kaizer Chiefs uyaphuma lapha ke Ethan Chislet bafaka lapha ke Ashley Dupree ijabe ke mukele yakugcina ke iphele ngo-3-2 Ashley Dupree kwashala lapha kamagoli amabili kuleyo Soweto derby sibheka lapha ke ibhola leOrlando Pirates lidliwe unomdlali ke osele phansi athi ke uyanela Mphuthuma iyaqhubeka ke Kaizer Chiefs iyadlala ke Kaizer Chiefs athi ke ngeke ke selikhiphe Aiden McCarthy Ashley Dupree uyapimpa ke muva Sibisi uyapimpa emuva Sibisi eqeda ngena nje Ashley Dupree othike ufuna ukuya kubonqa usele phansi iyanela Mphuthuma abazomdonsa naye ke ungekudala ngibona kulunga lapha ke ubufakazi
Evidence Mahopa uyalunga ke ngaphandle kwesithombe sakho. Ajabula ke lapha kabalanje beona Pirates abebona lapha ke Evidence Mahopa amshaya lapha ke ihlophe yena ke Evidence Mahopa uzoyana ekhoneni eyoshala lapha ke isipromota yena ke Evidence Mahopa soke sibone ke mbukeni insizwa ke nayo le esiyakona ke kubona phakathi kwaSoweto Derby u-Evidence Mahopa izophosa lapha ke Kaizer Chiefs liphakathi eboxini lidliwa nje kalula leli bhola. Mabheka lapha ke second half ball possession khuphukile lapha ke Kaizer Chiefs iyo ke esiliphatha kanconywana ibhola kodwa ke Orlando Pirates imile nje azoliphakamisa Bruce Vuma abefuna lapha ke Thabo Cele amaphasi afuna lapha ke Kaizer Chiefs Nemtashela hlala noTion Hoto pelepelo babila basentia yamuTion Hoto ke futhi uyayiyela uHoto Fiji Evidence Mahopa eqeda ngena nje Mosha Sobhatala uyafara lapha ke sibilibili Mike Mamosha uyaphakamisa ufuna lapha ke Apolisa yamuThentu Kulwane ke manje Apolisa hlala nomfukeki sebenza Bruce Vuma ebebone lapha ke Mahopa yena ke umfukena esubena lapha ke Thabo Cele induna yendawo iyadayisa leli bhola udlile emakhehleni makhawula Apolisa Mufukenga Muremi ino Takuma uyala uvuma ngavumi uyala lolizwa uvuma ngavumi Felipai ufuna lapha ke Flavio da Silva athi ke lapha ke Khosi Flavor uthwake bese liphumele ngaphandle uzoba ke i-throw in yeqembu le-Orlando Pirates. Emuva kwelapha ke Orlando Pirates Makhehle Makhawula Apolisa ifuna lapha ke elinentambo ibhodlela nemtashela khabo yamuramboni ekhotola usuba iletha ngapha ke lenkundla ifuna lapha ke pelepele babele basentia yena ke uTion Hoto iyancenga ke manje Orlando Pirates lapha ke emuva Sibisi phakamisa Siema lisa lapha ke phambili onside sibilibili Mosha Sobhatala sebenza lapha ke emuva Aiden McCarthy table for two Felipai yofuna lapha ke Da Silva namu Flavio ke manje Khosi Flavor bhekene no Siema Flavio Da Silva wasedlala ke esayidini ke manje phakamisa Da Silva ebeyofuna ke uLilepo sibhekana libhola leKaizer Chiefs ayikhona Thabiso Munyane ulikhiphela nje ngaphandle Flavio Da Silva useze waya ngale ke esayidini lapha kusekhona ke uLilepo esingakamboni ke 72 minutes yonke namhlanje uLilepo amabhenji omabili ayahlanganisa amabhenji omabili afuna ke ukupheka kodwa ke njengamanje izinto zihambela kahle Orlando Pirates Kaizer Chiefs yona akuyihambeli kahle ke neze Sibisi emuvukela lapha ke Sipho Chaina Inacio Miguel
Mabwege o Aiden McCarthy ufuna lapha ke Lebohang Mabwe sebenza nemtashela uyasebenza nemtashela elphakamisa Bruce Vuma Mabwe Shamna lapha ke table for two speak lapha ke table for two Asanele Philippi table for two phakathi boxini akhomuntu lengane yakwa Philippi ifika idwebi iqede besithi ke abafake ikhala abayolapha ke Kaizer Chiefs boxini next ayithola umuntu lapha ke phakathi boxini yena ke Asanele Philippi usele phansi ke manje ngale nenkundla yena ke Aiden McCarthy Aiden McCarthy ngale ke nenkundla usele phansi kwezayo lapha ke Kaizer Chiefs abalandeli be-Orlando Pirates afuna lapha ke Patrick Tito Maswanganyi akhala ke ngoTito ke manje McCarthy Sokesport ke usazobuya naye emdlalweni noma ke uzothi ke aphume izopost lapha ke Orlando Pirates lekhiphela phandle Lebohang Mabwe nangi lapha ke Dwight York enye ke yenqalabutho izobheka lapha ke Soweto Derby imuvuke lapha ke esibilibili Mike Mamosha nemtashela phakamisa Sipochaina ngifuna lapha ke Tsepang Muremi Katsiri yavaya ichikamna nichola lapha ke Dion Hoto bele kuna babele basenjia engakontezayo phakathi boxini sebenza Inacio Miguel uyena rolizwa Inacio Miguel banjwe ijakamba Inacio Miguel Chekelele pola ke athe wabuya nalo yena ke Inacio Miguel unomphembu ufuna ukukhipha ke yellow card for time wasting kodwa ke Orlando Pirates uyayikhansela ngoba Orlando Pirates bathi nangu Miguel uhleli phansi awukwazi ke ukunikeza uMakhawuli yellow card noma ke uJohn Hart yellow card ukuthi ke akaphosi ngani ibhola ngokusheshsha ngoba nange lapha ke hleli phansi yena ke lapha ke Inacio Miguel ingakho ke ekhansela yena ke uNopepe Solomon Kalu insizwa ke dawo ke enqalabutho lapha ke ebhuleleze inyawo hleli naye ke umama uLydia Munyepawu walapha kuyo ke Isafa yena ke umama Lydia Munyepawu Nopeka lapha ke mukele ama-box entries ayo lapha ke Orlando Pirates bayijaha nje direct Kaizer Chiefs baya kuyo nje ngqo iKaizer Chiefs abayo lapha ke Orlando Pirates yemadoda bekena lapha ke ekudleni akubheka nje eyedwa Evidence Makgopa akwazi ke nje
Emirates Makopa Mwana Sesi ulibeka phakathi ezwa ngeganzi esikole bekwa ngeganzi esikole abekhaza Chiefs akubheke nje uyakuthanda lokho touchline bayakuthanda lokho okwamanyisa nokhoma kujoro bayakuthanda ke lokho uyayifaka uba injani Soweto njani uyayifaka iqanda kwiKaizer Chiefs Orlando Pirates 3 iqanda kwiKaizer Chiefs Uhlatsane kablela lapha ke uNemtatshela Uzoba free kick yeqembu leKaizer Chiefs Mase kunjeke mbukele isheke sekungaqoqwa ugoqwe phakamisa iKaizer Chiefs go ayikhona lemhlula ulilepo azokwenza inguquko ebhile lapha ke iKaizer Chiefs azofaka ke eBewandile Juba mina lapha ke uBrandy Cross azofaka ke Brandy Cross lapha ke uWandile Juba lapha ke iKaizer Chiefs uyaphuma Inacio Miguel Sosa Asiema izobe seliphoso lapha ke iKaizer Chiefs azoqala phansi Thabo Cele ufuna lapha ke Brandy Cross yansi Juna indawo ifuna ke table for 2 asanele Philippi table for 2 ilo iwadilive njalo jamabhola ora ka watholi muntu mayifika lapha ke eboxini usekhona ngapha lenkundla ulilepo ora ke wonke amabhola adlala ngale ke manje uye lapha ke uVelebhayi shobelo itilivile nje yena ke uVelebhayi nathi bhola ke manje leOrlando Pirates sifika lapha ke Riyabhaya ureni Riyabhaya ufuna Makopa liyaphinjwa ibhola lakhe Makopa liyaphinjwa ibhola lakhe Makopa usele phansi Makopa iyaqhubeka iKaizer Chiefs nangu ucele ke manje ufuna lapha ke table for 2 asanele Velebhayi eletha ngapha ke kuye lapha ke Juna yendawo usasele phansi Emirates Makopa ngaphandle ke kwesithombe sakho Wandile Juba lebahang mabuye athi free kick ngezake Sporoni ngena ufuna lapha ke uzitha kunika athabe Kaizer Chiefs ngeke selikhiphe akuhambi kahle ke madoda Thabiso Kunyane hlala lapha ke uzitha kunika iyaqhubeka ke Kaizer Chiefs bafuna lapha ke Brandy Cross fika lapha ke Brandy Cross uyofuna lapha ke Nkundla uvela lapha ke table for 2 Cele Cross shwa kanile ibhola lakhe yena ke Brandy Cross Aiko uzoba goal kick yeqembu leOrlando Pirates ezokwenza inguquko ebhile akhali abalandeli baDistel Tito abalandeli bawo lapha ke Orlando Pirates uzogena ke manje Patrick Tito Maswanganyi bina lapha ke uTino Afantroyena Yesusa Sitha Kunika Cele ngifika ngapha ke Nkundla vele lapha ke yena ke Brandy Cross nathi table for 2 futhi asanele Velebhayi table for 2 iyavula iyavala table for 2 Cele nathi Juna yendawo iyachika lapha ke Juna yendawo ibhekene nomakhehleni waKhawula Cross ingapha ke Nkundla thumela ngaphandle uThino Pepe goal kick Pepe goal kick
Van Rooyen uzogena Van Rooyen ina lapha ke Patrick Tito Maswanganye uphuma lapha ke esepankuleni Oswin polisi azothatha lapha ke Mofokeng ayeke esayidini azothatha Mofokeng ayeke esayidini ezophakama i-goal kicker athi ke 3 points loading abawula phake Orlando Pirates athi nje 3 points loading abanye bafuna 4 abanye bathi ke bafuna 4 nange lapha ke uLilepo uthi yavela uLilepo kodwa ke hliwe ibhola lakhe phakamisa amakhehla eMakhawula uyofuna ngapha ke lenkundla ufela lapha ke Mofokeng kodwa ke hliwe le bhola Lilepo uyalidayisa uLilepo endaweni ke eyingozi kodwa ke uyalwela futhi yena ke uJody Lilepo uLilepo ke manje uyahamba ke uyashoshela ubheka lapha ke phambili Lilepo hamba namadoda Lilepo hamba namadoda ushila lapha ke table 42 asanele vele phay ebefuna lapha ke Pascal okusho thumela ngaphandle ibhola izophosa iKaizer Chiefs Lollipop Jody Lilepo umbambile ke namhlanje Dion Honcho asimbona ngasidalo ke ngempela uLilepo namhlanje wathi lethuba shonje kalula le bhola le Orlando Pirates Mofokeng ke manje Racho Marayfetsa akafasa lapha ke Dion Honcho bene probably basentia Smithy yakama lapha ke Siema ulikipela ngaphandle le bhola Thabiso Munyane phakamisa le bhola Belsusa lapha ke muva Thierry Van Rooyen angabeka mukela izinto zimi kanje ikhishi liphethwa abasekolando ubaba ngishamanzi iboke ngempela bahamba phambili iboke ngempela bahamba phambili abawulapha ke Orlando Pirates uyelapha ke ilokhu ungakhohlwa ke kusasa umdlalo ke wesikhukhune neMamelodi Sundowns phakathi ibhola leKaizer Chiefs ayikho Mofokeng Racho Marayfetsa awuthina play on athi ibhola ke manje le Orlando Pirates phakathi eboxini Smithy uyabayeka the Kaizer Chiefs Smithy emkhiphe kahle Ebenezer Makgopa esobuya sebona lapha ke Kaizer Chiefs Thabiso Munyane ufuna lapha ke Bahang Mabwe ufuna lapha ke Brandon Cross ayibona le Kaizer Chiefs ufuna lapha ke table 42 asanele vele phay engapha ke lenkundla Lilepo sebenza Sipho Chaina uyalaliswa Sipho Chaina athi khona ke Tito ke manje jika namadoda uTito elethaka kwa lenkundla ufuna lapha ke Mosha Sophatela ayibona le Pirates Makgopa udlala noTito amlenze asethembisa ikhipha lapha ke Pascal okusho uyamvimba lapha ke muva yena ke uElin McCarthy despeak manometer uyamvimba umshini weBP Lilepo futhi Lilepo Lollipop lihlakalula nje Makhawula uyakhala ke Makhawula uthi ke wena uPepe ngidle ibhola lapha awuthi nje ngidle ibhola lapha Thabiso Munyane ufuna lapha ke Zitha Kwenika Stikela lapha ke Philippai ufuna uDuba ayikho uzobizwa ke abosizo Smithy lapha ke uDuba
Cheke mgelele athuba lakhe ke uSibisi elikobile Evidence Makgopa ibhodlela iyo ke leyathatha yakhe ke uBruce Vuma ethe yamphazamisa uSibisi natha nje leya fingertip touch ethe yamphazamisa lapha ke uSibisi awakhalu ace Selepati wantile Juba bina lapha ke uSibisi laba ke bukela abanye abadlali beKaizer Chiefs abebengalitholaga ke ithuba namhlanje uyayifake ukho baba zikhokonda zobipha wemalume shutha nabo makhelwa wemalume shutha nabo makhelwa shutha malume nabo makhelwa wemalume shutha ukho baba ayikhalela bona ke manje beKaizer Chiefs athi nje ayikhona kubi ngapha ke lenkundla kuyajatshulwa ukhishwe ke ivosi lika 50 rand uyosiwa kumnanda kubheke nje ivosi lika 50 rand lonke leli elenza abantu ke badanse kanje ngapha ke lenkundla kanti ke ngale bezwa nje ngephunga abayolapha ke Kaizer Chiefs bayizwa nje ngephunga ukuthi ke ikhona ufakwe lapha ke mkele mzuzu eyisithupha ayicanga ukuthi ke basazoyengeza ke futhi mangabe ke izinto zihamba kanje napho siduma ngabanye angithi ngiyabheka nje kuyelo out the late Senzo Meyiwa mawupheka lapha ke 87,436 yabalandeli abathe batheleka ke namhlanje la eFNB Stadium uyayifake uba njani Betway Premiership ejena ke Betway Premiership mina nawe ke mukele isihlangane kusasa emidlalweni weMamelodi Sundowns izobe idlala ke neqembu lesikhukhune umdlalo ke ozoba mnandi ngendlela ke eyisimanga umdlalo lapha ke Mamelodi Sundowns naso ke lapha ke isikhukhune emva kwalo mdlalo sohlangana futhi ke ngolesithathu emidlalweni ke weMamelodi Sundowns lapha ke the honorable Julius Malema ukhona ke naye uJuju uzobuka lapha ke umdlalo uthi ke uyafasa lapha ke Julius Malema uthi ke uyafasa lapha ke Julius Malema usesumile ke wantile Juba simile lapha ke uSibisi naye ke uzothi ke asukume kungidala soke sibona ukuthi ke ngathi ke uthi ke akashintshwe uSibisi yena ke uDion Hoto emadoda labathi uSibisi uthi akaboni akashintshwe usipotshela uthi ningamkhiphi uzolwa la uze kube sekugcine nakhe ke bula amagoli lapha ke Orlando Pirates oyela lapha ke Tshepang Muremi bina lapha ke Oswin Apolisa oshayela lapha ke elesibili Apolisa wasekuya lapha ke akupheke lapha ke mukeli phakathi eboxini iOrlando Pirates nabadlali ke ababili kuphela iKaizer Chiefs nabadlali abawu6 phakathi eboxini 7 mo goalkeeper uyayifake ukho baba 6 yabadlali beKaizer Chiefs 7 mo goalkeeper wayiphakamela yedwa nje uMakgopa phakathi eboxini waselibeka ke phakathi enethini
sibikela phake wanjile Juba usebuyile Solindela phake uSpisi Solindela phake uSpisi osase ngaphandle Sitha Kunika ufuna lapha ke Bradley Cross engaphake ku table for two asanele Philippi obuye namhlanje ke ngempela ongene wabonisa ukuthi uzofuna ke ukudlala yena ke asanele Philippi HD Dupree usafuna ukujika lapha ke Dupree nansi table for two cele lebo hanga bwe sibheka lapha ke Bradley Kaizer Chiefs uyofuna ke Chabiso Munyane McCarthy uyaliphakamisa McCarthy sebenza lapha ke muva abe Orlando Pirates kibela ngaphandle Evidence Makgopa useofala lapha ke emuva yena ke Evidence Makgopa Munyane ngapha phake uBradley Cross siphelele ke mukele isikhathi esejwayelekile kathi ke isikhathi lesengeziwe sele lapha ke ngamanejana sibonga ukuthi ke uhlala nathi umdlalo uqala waseke wayophela phakamisa Bradley Cross unoshintshi Sipho Chaina akubheka nje ke shela ngako shunwe nkani Susa Bradley Cross Selepansi lebahang mabwe Uchilo bembo mkharoge ukubege Asanele Philippi Table for two Shalano lilepo Table for two Pakate boxini Sebenza lapha uSiyema Nangu umuntu ogena wabonisa ukuthi ufuna ukuzodlala uAsanele Philippi Loke ngenile nje wonke amabhola ayakale kuye awadilive Philippi sibheka lapha ke bola lilepo Juba sebenza lapha ke muva yena ke Sipho Chaina beno Siyema Sitha Kunika yathiwe ibhola lakhe Munyane sebenza phindelela yena ke unemtashela emofike lapha ke lebohang mabwe uzofuna lapha ke Eden McCarthy Kaizer Chiefs ikhalela ke elokubika ethi Orlando Pirates next lilepo funa ngapha ke kudla phela lapha ke induna yendawo Thabo Cele uliphakamisile thola uwanjile Juba AK47 yenze njani lebohang mabwe lilepo table for two Philippi Cross angayifaka na cross yena ke uCross kona kubuyele muva lilepo icon so by goal kick yeqembu leOrlando Pirates umdlalo ke uzophela ke noma kunini simile lapha ke uNompempe lapha bekanga ke manje muva Mufukeng uyavula yavala uyalapha ke emuva nemtashela ayikhona Tito ke manje athi ke abalandeli yenza njalo Tito Slindile Tito maneni kancane mathanda Siyema funa lapha ke Makhehleni Makhawula assistant sikaMahlalela qala phansi lapha ke uJohn Honto osehle lapha ke ibhandle lika captain emva ukuthi ke uSpisi engakhonanga ke ukubuya shoba ke ethe walimala ke lapha ke ekhanda uSpisi Bradley Cross
Lilepo Salapanzi Lilepo uzoba free kick ya Kaizer Chiefs. Mabwe spela page Zita kunika ifuna la page wantile Juba uzol koba na wantile Juba Zita kunika Mabwe Tele pakate boxen mamsha panze utulope mbomjalo musha kubege ati poleka Tito ke manje spela page Tito uyasike shela nugera ngapakati naku Tito ke manje nathi ambulance yaseThembisa ithola lokuhlobela esigule iyakhula iyavala naku Tito ke manje wetito uzofuna lapha ke Evidence Makhopa emuva kuDion Hoto uyamsusa Sipho China